Jangan ngejogrok mulu, olahraga biar sehat. Ntar kena diabetes, lu koit, mata pencarian ayah hilang. Ayo cepetan buruan bang Ayo buruan, ini udah kagak sabar nih ngelihat angsa betelor emas 2. Jadi kaya deh gitu. Ayo cepetan, males-malesan sih. Nyawa ayah belum kumpul. Rambut ayah aja masih kayak muka lu berantakan. Selamat pagi cantik, manja. Apa kabar nih Ari? Pagi yang cerah, kenapa mulut lo manyun aja? Agak usah basa-basi lo. Kalau lo mau ngambil